so ariko nabikoraga n'ubundi nabyiga muri itangazamakuru ry'imyidagaduro nabikoze igihe kinini ntabwo nahamya ko ari umunyamakuru uvuga ko utagorwa uri umunyamakuru cyaba ari ikibazo gutangaza inkuru iriyo uyitangajeho ntimushimishe Emmy ni umuntu utanyiyumvamo utankunda ntabwo ndi umwenda hamwe na Bruce Melody ntabwo nigeze ntereta umugore wa Bruce Melody ntabwo nigeze nta na rimwe nta mubano udasanzwe nigeze ngirana n'umugore wa Bruce Melody ntekereza ko nta kidasanzwe n'urwanko wenda nuko ari waruvuze nta rwango ruhari nta kidasanzwe na makuru abahari akavugwa ni concert yabereye mu Gitega ngira ngo ni namwe mwayikorera yari akeza neti akeza neti niyo korera streaming mvuga ibyo nabonye ku keza net donc that time abantu bagende bareba keza net barebe ibyabereyeho nta kindi kibiri inyuma rero nyir'ubwite ntibyamushimishije bivana nuko hari izindi nkuru zimwe mbi izindi nziza biba bivanze ni up and down. Aha Emmy ntabwo ufise ko bishobora kumugirira ikibazo kuri Bruce Melody ko rama jwi yaciye aza cyangwa bishobora kugira ikibazo muri kariyeri yawe? No iteka iyo uri umugabo uhora witeguye ibibazo ngiye kuri Yes, bakunze open mic. My name is Patrick kumwe na Emmy, umumenyeshamakuru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ndakuramukije Emmy. Ndakuramukije Patrick. Meze neza musaza. Naho ndashima Imana. Uburundi wabonye gute? Hararyoshye, amazing, nabonye abantu beza. By the way njye nagezeho mu rugo kubera ko ndakunda cyane. Urakunda kuza cyane kwaja ku mazi? Yego, ndakunda nzanje mu kazi nzanje gutembera ni mu rugo. Burundi ni sometimes arigengiruzana n'abana sinzi. Aya. Ntawe ujyana ibiryo muri restaurant. So Emmy ni twavuga ko ari umusore cyangwa arubatse? Bo oya ndo umusore ariko nanone ufite umwana. Afite umwana w'imyaka 8. Mugani wa Juno yambwiye ngo ndi umusingo papa. Nanjye ndi umusingo papa by the way ariko kubaka n'umugisha. Ekeza ko umuntu bari kubitekereza. So umumenyeshamakuru nabonye igihe kirekire cyane ukorera kuri igihe kera cyane. Warigeze no kugira gatunda ko kuza kuvugisha Big Fizzo na Sat ari mu 2018 ni 9. So niki cyatumye uvuga ati jewe nka Emmy ngoma ntangura umumenyeshamakuru ndifuza kugera hano kandi ukaguma uri mu bintu by'imyidagaduro byo kwinezera by'umuziki? Nakubeshye naga ari byo bintu nizi na mama nizi ibindi bintu wenda mbivuze ni uri engineer muri animal production cyangwa ki veterinary buriye. So ariko nabikoraga n'ubundi nabyigaga nkora itangazamakuru ry'imyidagaduro nabikoze igihe kinini nabitangiye 2011. So icyo gihe rero byari urukundo rw'ibi bintu dukora. Urwo rukundo nirwo rwatumye n'uyu munsi nkibirimo benshi baraza bakagenda rero mfata decision yo kuvuga reka mbigumemo nuko hari benshi babijemo hadi wacu baragenda babivamo bajya mu zindi domaine mbona buri mwaka n'uguhindura ndavuga ariko reka ibi bintu umuntu uko yabigumamo kandi bikamutunga inota ntange nta bumwe muri abo. So ni uko nafashe iyo decision. Hari ikintu cyoba cyarigeze kikugora muri industry yo kutangaza amakuru? Of course bihoraho n'ubu ngubu biba bikingora ntabwo nahamya ko ari umunyamakuru uvuga ko utagorwa uri umunyamakuru cyaba ari ikibazo gutangaza inkuru iriyo uyitangajeho ntimushimishe biramubabaza bikamurakaza. Ndagaruka cyane ku kantu ka Bruce Melody umaze iminsi utanga interview kuri igihe uvuga ati ndisobanura kuri kino kintu musanzu umumenyeshamakuru abakwiye kuvuga ivyiza ariko nibi biba bihari. Yego byagenze gute muri rusange kugira ashobore kuza mu rwanko? Ntekereza ko nta kidasanzwe n'urwango wenda nuko ari waruvuze nta rwango ruhari. Nta kidasanzwe na makuru abahari akavugwa. Ni concert yabereye mu Gitega ngira ngo ni namwe mwayikorera streaming. Akeza net niyo korera streaming mvuga ibyo nabonye ku keza net. Donc that time abantu bagende bareba keza net barebe ibyabereyeho nta kindi kibiri inyuma rero nyir'ubwite ntibyamushimishije bivana nuko hari izindi nkuru zimwe mbi izindi nziza biba bivanze ni up and down. Rero ntabwo byamushimishije then wareactinga kuriya
nanjye biba ngombwa ko mbwira abantu ndababwira ariko mugari yatinze gutya dore bimeze gutya. Aha, Emmy ntabwo ufise ko bishobora kumugirira ikibazo kuri Bruce Melody ko rama ijwi yaciye aza cyangwa bishobora kugira ikibazo muri kariyeri yawe? No, iteka iyo uri umugabo uhora witeguye ibibazo. Ngiye kuri kariyeri ho uri umukozi w'umwuga naza kukeza mukamakazi mwanya akazi none ngize ikibazo aho nkora najya ahandi najya ngende umukozi kandi nawe n'umu artiste nibaza yuko nta kibazo yagira aramutse anakigize nyine ni bimwe by'abagabo buri mugabo ahora yiteguye ko yagira ibibazo iyo bije nyine urabifacinga ukabikagenda uri umugabo utiteguye guhura n'ibibazo biba bigoye ko waza. Umuririmvyi n'umumenyeshamakuru bakwiye guhurira kuki? Bakwiriye guhurira ku gutangaza amakuru no gukora ibikorwa bitanga amakuru. In fact ngiye nta yindi business kugira na business n'umuhanzi byangora ko byatuma natangaza amakuru nkwiye. So amakuru ya Bruce Melody, amakuru ya The Ben, amakuru ya Meddy niyo mpuza n'uwo muhanzi, ibindi byose biba biri inyuma. Aki kimaze gushimisha mu mwuga wawe ati nka Emmy nararyoheye uyu munsi ndiko natangaza itangazamakuru ndaryoherwa cyane. Biranshimisha cyane iyo mbona wenda hari umwana uza akavuga njye nangiye ibi bintu kubera ko nakubonye. Barahari benshi n'ingero, hari abandi ujya no kureba ku marezo sosiyo ugasanga yagerageje kwiyita amazina yawe kubera ko muri we nago bimbabaza abashaka kwirefera abashaka gukora ibyo ukora. Ibyo biranshimisha. Ikindi kinshimisha nuko buri mwaka ibi bintu biraguka. Kera byari bigoye ko umunyamakuru azi Burundi gukavaringa, kera byari bigoye ko umunyamakuru ajya i Burayi, ajya Dubai, ajya he. Uyu munsi amaturu n'abanyamakuru bari kuyakora muri Amerika mu minsi mike barajyayo. So ibyo biranshimisha iyo mbona imiryango ifunguye. Ugitangura ku gihe yego nibaza ko ari kera cyane kuko hariho igihe u Rwanda, igihe u Burundi by'ibinyamakuru byari bikorana ico gihe. So byari bigoye cyane kugira ngo social media abantu bazitanga nk'uno munsi kuko bitahura. Ibinyamakuru byari bikomeye ari radio, televiziyo, uno munsi ama platform nka page ya Facebook, Instagram ubona bigeze kubaha umurinzi njya iterambere wishimira nka wewe bitanguye kera mushika uno munsi. Amarezo sosiyo ni meza arafasha abazikoresha, afasha abashaka gutambutsa amakuru, ariko nanone ni ikintu cyo kujyaho watekereje. Ni bimwe bya Yesu Kristo akubwira ngo nabahaye inzira ebyiri, guhitamo kwanyu niko kuzabacungura. So na rezo sosiyo nuko zimeze, ni wowe guhitamo ibyiza cyangwa ibibi. Habaho ibyiza n'ibibi kandi ku isi yose ibintu byose buri kintu kigira icyiza n'ikibi cyacyo. Ni munsi na interview nkoze iragira ibyiza n'ibibi, abantu nibo bakwiye guhitamo. Emmy uno munsi turi muri concert ya The Ben. Ejo habaye concert VIP, uno munsi ni concert public. So harabaye concert ya Bruce Melody kandi baza ko byazanyamwe induru cyane. Concert ya The Ben uyibona gute mu gihugu cy'u Burundi? Iri amazing, ni imwe muri concert ntekereza yuko uru rukundo abarundi bagaragarije abanyarwanda nagari Ben gusa n'abanyarwanda baje muri concert ndimo n'abandi barimo twakiriwe neza. Uru rukundo rwa kivandimwe nirwo twahoze dusaba. Ibya politike n'ibindi bibazo I don't care. Ariko nibaza ko umuziki kugira featuring kiri kuna Double J na Bruce Melody mu nyuma hakabaho Juno na Dramati. Nibaza ko nija n'ubu hari Double J na Bwiza, Double J na Bwiza urumva. Nibaza ko nija bindi bica bigira mu habaye ubwo bucuti n'ubusabane. Ntekereza ko no mama ubundi kugira abantu babyumve u Rwanda n'u Burundi mu muziki njye mbifata nk'igihugu kimwe. Abantu babyumve neza mu muziki bifata nk'igihugu kimwe. Kwishyira hamwe ubumwe bwacu nibwo bwadufasha gutera imbere u Rwanda n'u Burundi. Dushyize hamwe tugatezanya imbere no muziki. Umuhanzi w'umurundi akaba afite audience mu Rwanda, umunyarwanda akagira audience Burundi, uzazamuka hejuru azagera kure kubera ko u Rwanda niwe rufite population ya 13 millions, u Burundi bukagira 11 millions, ni 24 millions. Ibihugu bifite 24 millions ya population ni bikeya. Andi mahirwe dufite umurundi arumva ikinyarwanda nta muntu umusobanuriye, umunyarwanda arumva ikirundi nta umusobanuriye. So urumva uko gushyira hamwe bijyanye n'indimi n'ibindi byose byatuma umuziki utera imbere kandi cyane, tugaca ku bihugu byinshi ndetse tugakora ibirenze ibyo abandi bakora. For example uyu munsi abahanzi barastragoninga kubona amakorabo za Nigeria na za South Africa kubera ko Nigeria bafite icyo bashaka hano. Ugiye uri umurundi gusaba korabora kubaza wogira views zingahe, ariko nufata views z'i Burundi ukongeraho izo mu Rwanda ukagira audience y'u Burundi ukongeraho iyo mu Rwanda iraba nini. Umunyanigeria azaguha korabo yabyanga yabyemera. So bantu bareke dushyire hamwe. Sexy Emmy ndakwifuriza kugira nibaza kandi n'akaruhuko usibye akazi harimo n'akaruhuko. So nibaza ko ibintu bimeze neza cyane. Ndagushimire cyane. Mwakoze cyane. Asante sana musaza. Murakoze Patrick.